ako imate neki komentar na ono što ste pročitali, slobodno recite. Ako imate neku muzičku želju, ne, to ćemo da preskočimo. Ali ako imate neku možda dobru ideju za neki novi roman, lik, junaka, pristajem, molim moju dragu i uvek spremnu čitateljku da mi kaže samo jedan broj od 1 do 5. Molim vas. Ne bijem, ne vadim zube. Da, slobodno. Dobro. Molim ovo dete u žutoj majici da mi kaže jedan broj od 1 do 6. 3. Sad ćemo da brojimo ovako. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Momak u plavoj majici, Zoki, molim te samo da nesi da vidiš. Nije fora da poklanjam knjige, jer sam to uradila prošli put. Prošlog puta je bila rukavica ispod stolice, pa sam rekla, znači svi da gvire 2 rukavice, to nije više fora, nego sam htela ovako da bude drugačije. Pa sam stvarno htela da ne bude namješteno, jer kod nas nikad ništa nije namješteno. Vi ćete dobiti jednu šolju sa printom romana, Đurđevim stopama i sloganom neka se priča širi i neka vas sreća prati, što da vam kažem. Bravo! Hvala vam na svemu, ako ima komentare ili priče ne, ako ne možemo da se slikamo, da potpisujem knjige, da pričamo, da se malo družimo. Željna sam ljudi, željna sam priče, željna sam svih vas. Mi godinu i po dana nismo bili ovdje i čajniče nam je istinski nedostajalo. Mnogo vam hvala što ste bili ovako divni. Ima pitanje, ja uvijek istraživaču pitam. Ja želim da se zahvalim posebno Ljilji i svima vama koji ste večeras ovdje. Nekako nam je osvježenje po ovih godinu i po dana. Prvo smo imali sinoć Anju, večeras Ljilju, tako da nam predstoji još lijepih dešavanja. Nadamo se da ćemo ovu koronu negdje ostaviti za leđa. Ko želi pitanje može da postavi, poslije toga knjige da kupi. Koja je cijena bilo, to nismo iz okru markama? 12 maraka, znači imate zlatnu žilu i Đurđevim stopama. To je to, hvala još jednom svima, divno je bilo. Hvala. Slušam vas. Ja se izgled pojavljivao u tim istraživanjima knez Mutimir. Nije. On je nešto ignorisan, niđe se ne... Nije, prosto mi nije našao na putu, meni je fokus bio... Ja sam ovdje gore u crkvenoj kući su bili neki istoričari, ja isto za Mutimira pitam. Ne, prosto nije Drana koja je bila... To tako je srpsko ime Mutimira, nema ga. Nema ga. Hvala vam što ste došli. Sad prelazimo na onaj neformalni deo, kada... Ajde. Tako je.